kublay prolog tang adon hani hap tang adon hani hapo NIT ni awan ten ni program adon hani ada ka convocation kajipan kuburam ya ki palapas Napuli ki pala puli ki bala pendem ya engineering baper ki lak jong ki kedan ki jong ki department tem tang la dan adon do gelang pasudan bak kan ya wania sebentar lang hom kan ya cat program ti nisngo tenat nama wadai kasiman kong bang iya wadai kalan hang ni po NIT kadi kasiman kong hiru ban iya ban pen kupuram ya ka yakis mapuli jong ka NIT hang ni po sora Suar gadon hapo lai umkra. Kini ka building ki bahe tu kani sini badai ka blok E. teh blok I Kani kata istilah blok I NIT Meghalaya kadon mentah hasora. Jadi mana ini? Ini hasora ni. kala bandai Kala ban koi ni pinsas ngoi lo di bah. Hapo sa chopen. Hapo dari Sharum kedai ke Jakarta jong kena sakit sapo kadon ba he ba. Ini gede ni hang ni berapa Santai ka parking bu. ni sih Iya mana? Ini jelek no ngim dan por banding video tangkat nehi labiang. Kani ni kadai kami kampus jong kani ka NIT Meghalaya. Ini jelek no ngim dan por banding video tangkat nehi labiang. Kani ni kadai kami kampus jong kani ka NIT Meghalaya. Tu syadu stay. Kublai prolog section 4. Tah ni pat ngidon hatmel jong ni karian. Hatmel jong ni kaksak. Turkijan namar ba kadang kalau air babe ni iya ba katalah bakla Ngadon hang ni hapo katmel jong kaksak. Kabala terkong. Lapoi katalang. Baik. Tenat jati sapo. Kebanhap le. Tenat am ni cakah. Kadai kaksak paliyur te kahe ka umne. Syai tang ba mentala telang la terkong. Sen bala apoi ka telang te sanu-sanuru. Terkong baik. Reistom tang na benta ban pen I ban pen hun ya kinong pej ya kane kawa ni kamu baik pecariat kayaknya kamu mau baik haram ni